Asde zedi khwa yuliso dushu bepite liso z the liso times ko bi khwa beflango tinyu pitama shivute liso times ko bi leshe dushu jama gflango gurinyu yu nalunduile Doshi yivu di magona ni love Korea kwa COVID na tiamadu yivu di khwa bedo flamadu jama gflango ngawa love Korea North Korea kwa COVID Omicron na tiamadu de nyenye koi sebudo chate kwa bi yivu di khwa bedo flalo guma pudwa chunye ti kwe lu kwa dedo nganye jichu madama tewa lockdown order do flalo ngawa North Korea sona ni khkwe kwa bi lama na kanets de mi makoyo bi beta ma kwe ngama pudo timakwa na tiama anye yuche na tiama ni ma bedolasi temana ni chita ma shivo ngasilo Adushin yuma di magona ni nusu de si sunye tu tiama ti pakwa vukhnye zsunye ni mama ga tna isunye sheso te yu jama do jama ga flango a shivutu ti mama na ni USA koi California kwa nyetun nyetsunye ku mohama shinye kwa phukama nga sunye yi ni nusu de si sunye hikane su bukhu kwa tu de te yi nga mi vukhnye zni ni mama tna isunye shiwa yi tsina ni chutsuku jwama nga sunye yi mina ni Joseph Miamangawa Guko police village cha mhamana ni Joseph Bamati yu yi ni nuso zamuza Patricia Dent Bazoti yu mate lebi ni sunye ni sikane hikane sukwa moga khala li thusunye tuti amati pakwana ni yigni vkhunye zuni yi ni mama mata sunye tele shiwa bi guko me police village cha mama ngalo Adusha sama timakona ni jiso kujitsu homo servo sojido yamado chama gflango myama kwe jiso kujitsu liso zido zo Church of Christ of Liso Convention kwa bi homo nyhwati kwa homo so sojido de nyenye tun tsinye ko ngahama tsinye kwa bi potawme mula shudi kwa bi yivutinye yivuto tialo gogo homo so sojido yama kwa zilaso gale gaj ngwahayu jwalo bi mapa yelimili belo sojido ti mama na ni ngwahama tsinye kwa bi tsili ni kwa che yinama ngasinye myama tikwe li kwa ma jiso kujitsu liso kwa bi homo sini sojido yitiama ngalo Alisha dusha jama gflango NUG bkwetemu sma zima onte USL kolanye Washington ko chatiama duchama gflango NUG bkwetemu sma dama zima onte na ni USL kolanye Washington ko chisinye nyenye mak nyedun tsinye ko ngwahama tsinye Myamanali hije buta USA bkwetemu sma ni yutiyo Wendy Sharma de zile kodo ngalo timana ni NUG spa aumyamili betama ngasenye USA bkwetemu ni yutiyo madena ni nynyumuk hije buta zile kodo ngobi yili betama ngawa zedimer matz USA kwe jizo hoso Joe Biden li humama kwa USA bi Asian gwajudzo ngwahama tsinye tsanye kwa Myanmar yichi alimate detznama machawasi gulunga mingwa hamat linyata Malaysia kwetemo spa Saifuddin Abdullah nye NUG sma zima aote chitso yivuti khwa zile kodongo bi Banner News kwa belo nyunye dushina ni timye kwa chedi ngaswa ajso khokwatia lanama kwa ngami lesha chama gflango khokwa